طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرزته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مرتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. مثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرزته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. акай муҳиддин зиёда аз 6-7 сола фаъолияти кории такси дорад, яъне граница мерава меояд ва кадоме ки мехоҳад граница барава ба такси анами бародар барен, пешавии кори анами бародар пешавии кори мо мешавад. Ассалому алайкум бародаро. Айни ҳол мо рафтастем кушодани Калодицо. Инами кӯчаҳое ки шумо дидастем, оанам хеле қишлоқҳое ки беҳад камбизоатанд. мақсад мо интихоб иҷара камбизоат фақир беҳад бисёр ва мо интихоб кардем ҳамун нафароеша ки айҳад зиёд камбизоата. иншааллоҳ инами кӯчаҳошон маълума ки мақсад ё чӣ хел зиндагӣ доранд, на мақсад кӯчаи ҳалол, на як хонаи ҳалол. алҳамдулиллаҳ мо интихоб кардем ай ҳама ҷое ки мақсад бениҳоят ба ҳамин чиз ниёзманданд ва иншааллоҳ боварии комил дорем ки одамое ки садақа карданд алҳамдулиллаҳ аз садақаи кардагишон пушаймон намешаванд, барое ки ҳаста баъзе ҷое ки мо садақа мекунем баъд аз садақа кардан рости гап пушаймон ам мешавем ки дар куҷо садақа кардем. ба хотир ҳамин мерем иншааллоҳ мебинем. мо бародаро дар Тоҷикистон алҳамдулиллаҳ чӣ хеле бошем набошем умед ба оянда дорем, яъне мо дар ҳастаи ҳамрӯзе ки ягон шансе меғалта ки мо зиндагимона беҳтар кунем, аммо мутаассифона нами кӯдакакҳои шумо дидастен ё ягон умед ба оянда надоранд ва ё медонанд ки ин ҳамин хел шароити чӣ хеле ки доранд ҳамин хел рафтан мегиранд. ба хотир ҳамин мо бояд ҳамавақт шукр кунем ки худованд беҳтарин неъмат ва беҳтарин зиндагиро барои мо мақсад додагиа. бародаро ин қишлоқҳое ки мо омадагием иҷода абсолютно мумкин турист
то ам нахра ин тарафо ҳеч ка дар ҳаётшон якум бор турист дидестан не гудакако бечора хафамо давидестан ки ё чихели одам бошан айкиҷо бошан ҳай иншоалло дастгиришон мекунем худо хоҳад ин қишлоқ умуман об надошта ба фикрам ҳозир мерем ҳамун кавдасои сохтаги мо дар ҳамин қишлоқ мебинем ва инаи шароити зиндагида хонара бо камерака гапза ҳами я видео пафтем дина даму таш найсаган уза видеои дига чӣ буд мақсад дар канали ма мардуми найсаки дар ҷои қадар баҳраи қадар ова шумо мегӯед об надора охами одам агар камтар лагиш нафикр кина оби баҳр шура ҳами як қошиқ чабухид бовар кид жилка тасухта мерава овои ҷамъаш ботлоқа хурда мешава бародаро намешава баъд бародаро инҷа мо влог мақсад дар канали ма фақат мо корое ки хайра мекунем ва чизе ки баъдаи моҳай мисол сайргашти мо то ҳамун ҷои хайра чӣ хел рафтем дар кадом приключениё мақсад ғалтидем дар канали Аҷамстан силкаша дар писаи мемонам бидуроем бародаро тамошо кунем чизое ки мисол мо раҳда мерем чӣ хел мерем чӣ кор мекунем мақсад боша дар ин канали бародар тамошо кунем ниёзе буд дар кора мо бихе рафтем бародаро ки мега ки нами чие ки метавона угадат карда мақсад касе метавона гуфта ин чие дар комментария бинависем ва ман шумо да мегӯм ин чие бародаро ин туалете ки нами шароида мақсад ё зиндагӣ мекунанд мо бояд абиззати шукронаи худованд кунем ки ба худо ҳамин камбағалмон туалетш ба фикрам ки тахта қатисоз карда ё мақсад гирдаш хушру маҳкам кардаги бечоро ҳамун қадр шароите надоранд ки туалетҳошро маҳкам кунанд биё гудакора ма мегирем меирам айдамада рафтем ё мухлисои ман подписчикои канали путки дабру рафтем чхели ма қатъи командам рафтестем ки колодесҳоро бикушоем лангари гуд го лангари о ин лангариш қатолак мешида го лангари гӯира як гарима ин командаи ма мера колодесҳоро мекушем салом алайкум ассалому алайкум як бор дигар бародаро ина мо омадем ҳамун ҷое ки дар инҷа 1 2 3 4 5 6 оила зиндагӣ мекунад ин охир як қишлоқа устуш ҷангала ҳеч надора ва колодес ба фикрам ки ба охир расидасе сохтмонаш инаи колодес yes water ҳозир качал мекунем бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина оби соф ку маззаи обам чаш чиқадар соза маззаи обам соз буда алҳамдулилло мақсад овои ҷай овои хумо парибон фарқ мекунад сквашам бизани чини овои ҷанис камтар як запутора не ки мақсад худаш мешава today finish беҳтарина ҳа иншоалло инаиш тамом мешава худо хоҳад ягон соат пас полни ҳама ҷошам маҳкам мекунам хушрӯ ин колодес дар номи ози банешам мебурем мегӯем ки мешавад салом ина бародаро мо омадем кушодем якум колодеса алҳамдулилло ба номи акаи Анвар ва апаи Шамсия акаи Анвар падар модари бародарам ва мо хоҳиш карданд ки мо якта ба номи падар модари навай бикушоем ва дар ҳаққиш дуо кунем ва проекти мо ном дошт чиқаре ки ман шуморо гуфтам ганҷи муҳоҷир оби нӯшокӣ аз номи муҳоҷирони тоҷик ба мардуми Бангладеш мақсад барои чӣ ин менамад ганҷи муҳоҷир барое ки бисёртар одамое ки мақсад ҳамин кори хайра мекунанд аз муҳоҷирати меҳнатиянд ва якумш димаш ки бисёр одамое ки тамошо мекунанд ва ё ам ай муҳоҷирати меҳнатиянд мақсад ин толка Россия тамоми ай Тоҷикистон берун ба хотир
همین ما نموندیم گنج مهاجر و در همه جایی که ما میزنیم مثال همین چیزمونه پلاکتمونه و ما مینویسیم که گنج مهاجر آب نوشاکی مثال پرچم جمهوری الحمدلله همه کالودستمون میزنیم زیاده 40 کالود است الحمدلله ما کدگیم خدا خواهد همش هم میبینیم باقی در امان الله خداوند نگهبان هر یک ما شما باشه زنده باشیم با میریم کالودستای دیگه شما میبینیم. وقتی برادرای اینا یک اویله، دو اویله، سه اویله، چهار اویله، یک نزدیکی همو کالود است 5 اویله، 5 اویله که ای خلق ای مردم خیلی و خیلی دورن در همونجا ای همونجا او میگیرن با فیلم که بهترین جو انتخاب کردیم و بهترین صدقه شده که این قدر کودکان خرسند الحمدلله با میریم برای کالود است مثال دیگریاش نگاه کردن. هندرا لنگر گشتم در یک روز یک چی یاد گرفتم کلمه بنگلادشی لنگری قطار بشته لنگری بگو اما قطار بشه آیا لنگری گو لنگری کودکان سخت مهنت کردن و گفتیم که شیرینی شما بگیریم خسته میشوند 1 minute واسه نیا کنه شما میگن که نیا کنه در طواف بچه‌ها خرسه میشوند که یک کیک سعی چینه سعی که از زمین تا آسمان همین کودکان خرسه میکنن hey sweets all okay it's good no it's good it's all Ina, come on. Langari. 2. Langari. 3. Langari. 4. Langari. Langari. Thank you. Go. No, big. It's small. Langari. نه بچرای لنگری اوکی لنگری How much? برادرها 20 کودک خرسان کردیم شما میدونید چند سوم شید ما بگوتم باور نمیکنید 8 تومون ما با 8 تومون دیل 20 کس به دست آوردم الحمدلله همه خرسنده لنگری ما در این قشلاق چلنجی نام کردیم چلنجی لنگری همه کودکان رفتن در همه جا کیکسا گرفتن لنگری کردن اگر نه این گپی خود شونه لیکن من خیلی خرسان شدم که ما 8 تومون 10 تومون از خود کردیم الحمدلله خیلی کودکان خرسان شدن همین قشلاق شده همه کودکان خونه‌شون رفتن لنگری گفتن و یا خیالشون های من هم لنگریه good میدونم قشلاق که هستن که با مهرم با خودو گپ ندارم good okay با خدا خاطی کودکا با پیشه اششن دیگه خیلی اینا برادرها کوچه‌هاشون اینا هولوزار اینا هم خیلی کوچه دارن هم خیلی مقصد زندگی دارن خیلی اگه مثال ختم خلاصتون رو ببراریم که مقصد مو خیرهای شما را در کجا رفته سپردیستیم الحمدلله برادرها اینا اومدیم با دیم کالودست بگیم خوشه یکی با حساب ما یکم کالودست که ما سوز کردیم با نامی اپای دیلیا بود اینا گنج مهاجر آب نوشاکی از نام دیلیا با مردم بنگلادش و اینا آب شدیم الحمدلله آب تازه خوشرو صاف و گیردی ایرا انشالله همه کالودست هم میزنن با یک استوب پول گیردی همش مقصد خوشرو میکنن همه را پایدار میکنن اما انشالله بعد در اخیر همه کالودست ها اون 50 کالودست یا 45 کالودست همش صورت توقعاتی منتج میکنیم میپرتویم این کالودست اپای دیلیا روز مزه اوش نمیچسیم 1 minute
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम کم کم ضبط داره الحمدلله نه که اوی با مزه میدونی برای چی با مزه برای که با دست من چکرش کندگیه گود انشالله این گیرچه سمین میکنن همه را خوی دایی میکنن این خیلی نمیسپوریم برادرو خوی دایی میکنن با میسپوریم و همه امین در عموم شما در اخیران ویدیویی که ما درباره بنگلادش میکنیم در همون اخیران همش میبینید همه کاودستورا مقصد دیدن دا وقت نسروس یا وقتی به هر وقتی یادش دایی قشلوکای یادش دا او قشلوکای خیلی کمتره یکی در آخر ما همه کاودستورا شما دایشون میتون باردار انشاءالله خداوند به اقبال مونکنه خودنوی باقره اینه سیم کاودستور برادرو او توزه خشو نیت بنر Yes banner. این سیم کاردستان انشالله حضور کدامی که نامش در ویدیو ندید برادرو ذکر نشین ما همه آدم چند کسی که ما در پول برای همین چی داده ما سوس کردگی برادرو الحمدلله 50 تا زیادتر که شکرانه خدا سوس کردگی موزی برادرو این اینامی قاری عبدالرحیم با مردمی بنگلادش این کاودست اینامی قاری عبدالرحیم برادرو الحمدلله خیلی نیست سیم شد این در این آب چهار اویله آب میخورن خیلی انشاءالله در خون دو میکنن خدا خواهد ایش هم همه خیلی گیرچه خشو محکم میکنن و در آخر همه ویدیوش هم میبینی خدا خواهد ما میریم با دیگر جا دیدنی دو جا ازی که گوتن دیگه ویدن سال دیگه پیچه گوه اصلی شده رو گوه آسوبی برادر اومدیم چورون کاودست کم تر مونده شدیم چورون کاودست اومدیم الحمدلله این ایشم خوش رو کار میکنه بسیار آدم میگن که $160 آدم میگن ارزونه آدم میگن قیمته برادران نمین اساسش خودش قریب $100 این یک دیم ما توربایی که 30 متر 40 متر تا 50 متر چکر میزنیم توربا و دو روز ما همه آدم یا دو آدم همه کچل میکنن حق کاری او مقصد برادر $160-170 است به نهایت ارزونه انشالله بعد گیردی را بود سمن میگیریم برادرو و بسیار افتن که 30 متر چقدر میکنن من سپاس بشه پرسیدم برادرو مقصد اون 3 متر میکنن آخه چقدر توربا را میدوزن او میریزن وقتی کچل میکنن همو او قطعی لوی قطعی همون کم میبروه بیرون میبره میپره و همون که توربا اوستا درون آمدن میگیره مقصد شش میزنم که تو همون جایی را که همین کمش گم شوه هم وای او میزنن کچل میکنن درون او قطعی کم میبروه ایس او ریخته میگیرن او برووردن میگیرن او ریخته میگیرن قطعی کم برووردن میگیرن همون که چکر شدن میگیرن 30 متر پایو میفویان 35 تا 40 50 متر بعد اوی توزه میبره اوی توزه که برومد توربویی که برای کچت کنه و توربو را میبرونن و توربوی پسته‌ای میدرورن سپوس بیکارشون همیه و گیردی همیشه با سمن میگیرن برادرو این کار آسان نیست هر کسی صدقه میکنه و فکر او در اینترس نه که این کار خیلی میشه ولی که صدقه از بار الله میکنن و همون آدمایی که یگم دیرم راست خود نمیکنن هوا با خیلی میشه چانس میشه چی با خیلی میشه این گپا رو همون آدما میگن نوسا تا که ما باید گپا رو جواب بدیم که چه خیلی میشه ها بیا این برادرو اینومی اکای بختیار بهادر با مردمی بنگلادش یعنی بختیار بهادر فهم برادرو انشالله این چهارم شه و ما بعد یکمش گفتیم که شما را ایشون نمیتونیم دیم سیم چهارم همه که ما را گرفته برده با چشمه خون ایشون دادیم همه هم اومده استیم شما را ایشون دادیم و این چهارم شه الحمدلله هم خیلی خیر رفتن میگیره چند تا اشاره کردیم خلاص گپ کاملا میکنیم نه گود باز این شمه چشم کو مزه چقدر 7 up 7 up cola
لکسه بنابه مزه اسپرایت داره الحمدلله بهترین شکر شکر اوکی این تاجیکستان تو چده ایترا لایار جزای خید دوک فانی لایار کی دیار دی بلا تو আরো দিবা আল্লাহ হাসে মাগিত আই বাজে কোনো দিন একটা তাসন ওয়া সই না ভারি আমি বেশি খুশি হই আর ফাইকা দিয়া দে তোমারা আল্লাহ হাসে শুকরিয়া آمین رحمت رحمت اینمی کاویسا به همین مدرک شدگیم الحمدلله میریم با دیگریش در کار میدونید که در بنگلادش برادرها یا با یک دختراشون یک خصلت خوب دیگه دارن که نمو یک گله بچه و یا مردکو داره رفته هستیم دخترها وقتی که میآین رو مثلا رو پاری ما میان روشونه اینمی میکنن مقصد روشونه نبینه من همین خصلت من به حد معقول شد مثلا عفت دارن مثلا شرم و حیا دارن بهترین منمیش مرا حیران کرد که مثلا همین بچه را میبینن روشونه طرفی اصول میکنن محکم میکنن با میریم دیگه او را دیدنی انشالله همین روز چند کارش میکنیم شما در ایشون میتونیم که دیگه نمیشه بعد هر یک ویدیو بگون که ایشون نمیتونیم های انشالله همه رو از مجلسی کوشش میکنیم های درایور من وقتی که بنگلادش اومدم بعد یک چیز فهمیدم بعد فیلم که تام حس کرده باشی یک گام میگفتم که خداوند آدم کم ریسک میکنه و بی ریسک نه همین چیزا من در همینجا فهمیدم روز ما یک خونه رفتیم که عموما در نزدیکشون هیچی نیست دیگه الحمدلله زندگی کردن چه معلوم فقط اون خداوند میدونه که چه زندگی کردن ما مردینه در خونه نه مردینه در خونه نه گودا که کلونه همین ما همین حس کردم که خداوند آدم کم ریسک میکنه بی ریسک نمیکنه مثلا همین چیزا من در همینجا حس کردم بعد دیدن همون خونه روز میریم بعد که اینجا هم کار دست شدگیان روز میریم پشت همین در اینجا در این خونه در اون خونه یک چند اویلا زندگی میکنن روز میریم ببینیم No water? New? Today finish? این پنجمش میشه ها؟ نه الله فضل بلا داره برادر اومده هستیم پنجم کود است این اینجا خونه های جو درگون جو در فیلم که نیفتن تو چکا او پایان دستوز کردن بسم الله الرحمن الرحیم از میفرایی میبینیم همه بچه ها کچل کردن چون تا اون ابر اومده سببش در چی باشه نمیدونم میگن که دین شاو چی کردن سوز کردن از انشالله کچل میکنیم ولی بعدی سوز کردن ولی اگه ما کچل کردگی نیستن از ما میکنیم انشالله ما اوش همه برولیم یکی از کلا میبرویا از میره انشالله بسم الله نه اوش رختیم از کچل میکنیم و میکشم میبرون بیچاره مرده کبینه هم خرسان شده که بخشش کنم Okay. Come in. Obama. نه کاگه اوش کام لوی قوا نه تمام صاف میشه بازی باز زمین finish no finish اومد الحمدلله اومد این پنجم شای این باید گویله کم بیزاد نخواهی نه مثلا قوای کوری نیستم بیچاره نمی باید گذار این میشوه با نامی تاجیکانی سخالین با مردمی بنگلادش تاجیکانی سخالین بچه های سخالین سی اوبلاست چی روی کردن سوم روی کردن گفتم با نام ما بکشوین اینم برادرها بچه های سخالین انشالله در همینجا میزنیمش نمیده اینجا گیرچه سمن میگیرن این خیلی پروسه تگ نمیسته برادرو گیرچه سمن میگیرن میسو خوشو و اینا میچسبونن در همه جاش نه پرچمی الحمدلله وطن خودمونه تاجیکستان شکرانه خدای نه خیلی در همه جا خیلی میچسبن اپامیان میسته این کلیونکای برادرو این مقصد گم نمیشه کلیونکای هم خیلی
то ами корношоям шидан ҳамира места браво Haribo. Ya, pala gori bori. Gori bori kan diyo je gori bidare. জানা Yana laga diyo. ঠিক আছে না? окей ассалому алайкум Yallah. Kam. инами пасти да овардам ман намедонам барои чи дар ҷа соз кардиам ба фикр ки дар боло ё об набуда ё ҷои об безеба чи хеле ки ҳами поён да соз кардан ҳаст ҳами главни мақсад об бошад дар ҷое боша набоша об бошад тамом рости гап ягон 20 такаодес ҳам имрӯз тайёрай ман монда шидем ростига бародаро агар ки хоҳиштон боша на имрӯз 5-6 сёмка кардем дар комментария бинависен мисол ма ҳамаеро гаштан дар бениҳоят қувваи калон дар кора ва баъди бо бисёр корҳои дига дорем агар ки имконият боша шумо розӣ бошем ман ҳамин дар умум ҳамаи ҳамин калдусар шуморо ишора мекунем ки чандта як рӯз ҷудо мекунем полни ҳамаша мегардем агар шумо розӣ бошем дар комментария бинависен ман 5-6 шуморо ишон додам монда шидем ба худо барое ки и аи қишлоқ ба о қишлоқ ба кӯчаҳо ё тангай бисёрша пиёда мерем бародаро ба хотир ҳамин камтарак монда мешем фикротон дар комментария бинависен агар ки ҳаматон розӣ бошем ман дар умум ҳамин каудесора шуморо ишора мекунам зинда бошед накоҳ